Assalamualaikum урматтуу көрүүчүлөр. Биз Баткен облусу Кадамжай району Баяман Батыр базарындабыз. Бул базар аптанын жума күнү болот. Рамазан айыңыздар куту болсун, оразалар кабыл болсун. Кээде оразада да ушунчалык баягындай жашоосуга тойгон алган адамдар бар экен. Эң өтө жаман жазган комментарийлер да болуп атат бизге. Көп сүйлөйсүн, аз сүйлөйсүн. Бул жумушта сүйлөбөсө болбойт, туугандар. Ушуга бир таамдап басым жасап коюңуздар. Доң урайы беле, түн түйүп эле мотуп, гоң деп турсам, анан кандай жарашат бул жердечи? Эми жок дегенде оразада кичине мынтип дегенде ушуга да негатив жазат кимдир бирөөчү. Көрөбүз комментарийди. Бул деген сабыр кылып, жакшыраак сөздөр жазганга аракет кылыңыздар. Көчөттөр тарттык, шу каналда чыгат, өзүнчө бир бөлөк болуп. Отдельный тартса көчөттөр аябай көп экен. Бул жакта өрүктөр тартабыз эми. Буюрса, сонун тартып чыгарганга аракет кылабыз. Кыска жардам алсаң кийин улантабыз. Урматтуу катталуучулар, сиздерге сонун бир жардаманы жарыялап кетебиз. Мына үйдү көрдүңүздөр. Бул жагы 18ге, мындайча 15 болуп түшкөн. 18ге 15. Үй аябай чоң. Ошондуктан мен бат сүйлөп аз көргөзүп кетишим керек. Мына пескоблок урулган, 25 сотик жер. Баткен облусу Кадамжай району Актурпак айыл аймагы Жаштилек айылы Масалиев көчөсү 39-үй. Мына ушул үй сатылат экен. Урматтуу туугандар. Шашпай бир аз көрүңүздөр, угуңуздар басына айтасың. Пескоблок сонун болуп урулган, бул жери гараж болгон, бетондордун дагы асты 1 метр чукуланып туруп, 4 катар арматура коюлуп, токулуп, андан кийин куюлган экен. Бүт аква терезелер коюлган, 2 кабат үй, экинчи кабаты дагы бүт элек, бир аз иштери калган. Ал үй асты 6 комнат, үстү 5 комнат, ошондо 11 бөлмөлүү үй болуп калат экен. Мына Масалиев 39. Бул үйдө бүгүнкү күндө эч ким жашабайт. Ошондой болсо дагы бүт барлык шарттары менен бүткөн. Мына душ. Караңыздар, эми мен темир эшик коюлган. Көрдүңүздөр, басыны сөз арасында айтып кетемин. 6,5 миллион сом кеми бар. Жүрүңүздөр, буту чечейин. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына үйдүн ичини көрүңүздөр, өтө сонун болуп бүткөн. Андан кийин бул жагына кириңиздер. Мына бул жагда кухнясы, түтүн чыга турган тешикчени калтырылган. Сөзүмө таппай калган. Бул бөлмө дагы бүткөн. Андан кийин бул жак конок тосуучу бөлмө экен. Мына караңыздар. Үй аябай чоң да, ошого рекламам дагы бир аз узарып кетиши мүмкүн. Ошондой болсо да көрүп коесуздар. 6,5 миллион сом кеми бар. Мына толук видеосу ушу Кадамжай медиа YouTube каналынан көрөсүздөр. Төмөндөгү телефон номерлерге чалсаңыздар, сиздерге толук видеонун ссылкасын жөнөтөт. 6,5 миллион сом кеми бар. Суудун боюнда үй бардыгы бүткөн. Эң жакшы эшик терезелер коюлган. 2 кабат үй. Менимче 6,5 миллионго татыктуу эле деп ойлоймун. Эми бир аз кемитип беришим мүмкүн. Мына бак 25 сотик жери менен бүт бардыгы эгилген мына баккачы. Кыскасы көрдүңүздөр. Төмөндөгү номерге чалып, кайрылып алсаңыздар болот. Баткендин өрүгү деп мына ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Канчада отат ака ушул өрүктө? 120 деген. Эмне деген сорт экен бул? Канте деп. Канте көрөкпү? Оны канчага сурап атасыздар? 100. Бараке. Бояга канчага сурап атасыз бул өрүктү? 110 сом. 110 сомдон? Жакшы экен мына. Ассаламу алейкум. Медиада? Ассаламу алейкум. Өрүктөр канчадан ака? Телефон номер иштеке эмес экен бул, Канчадан өрүктөр ака? 90 бербедик. Баткенден келди булар? Эмелен эле. Районудан. Мыначы? 63. Канча? 80 кылды аны. 90дон берилип атыр, 80 болуптур бул. Бул кагор канча болду? Шаптолокө? 20 сомдон. Бул да 20 сомдон ба? Тегирменге бар, тартып жем кылдыртпашаң, ака. Өткөндө биз ошондой кылып бердик, Мардек менен кошуп туруп. Грамм яма?
Mol уже tüketti. Bozarınızlar versin. Assalamu alaykum. Жаңалықтар бар ма жаңалықтар? Yaxshimisiz? Nega жаңғақ qoladi mı? Neler var ekan mana? Onu paylab ko'rdi. Aldımı? Aldı mı şunu? Yaxshi. Şatır. Akamiz mana boy bo'lsin, mana barakasi bersin. Şatır qilib o'rib satdi. Qaysini satdingiz? Aytpaysizlar-ku. Aka hozir 60 oldi dedingiz. Baylab qo'ydi. 70 uni qo'shsangiz qo'shmay qo'ydi. O chekada qanchadan bo'ladi uni qo'q? Aka yaxshi o'g'londan 70 so'mga qo'shib ketibdi-da. Qancha pasi puli? 2 so'mni beraymi, tarazam beraymi? Mana o'rikdir. O'rik, Batken o'rigidan kelib olib ketingizlar. Assalomu alaykum. Eng top-toza o'rikdir, qandaysizlar? Ro'zalar qabul bo'lsin. 110 so'm bo'libdir, ha? Muncha arzon aka. Muncha arzon. Ha, barakasini bersin, ha. 110 so'mga berib edingiz, ha? Yaxshi, tunuq ekan o'rikdi. Qay yoqdan keldi bular akam? Qayoq? Ag'urga, qayoqqa? Durganu. Ha, No'gardan, kechirasiz. Buni yoqda bo'lsa, qopda emeler. O'rozomin, jalat bo'lganingizlar. Jeb kirsam bo'lavi deb so'rayman. Assalomu alaykum. Qanchadan aka bu shokoladnilari? Aldım 30 so'mdan, nimani 45 so'mga berib edim. 30 so'm, 45 so'mga berib edingiz. Qancha dimda olganlari? Bular 45 so'm. 45 so'mdan, yaxshi. Mana jukto'shib tat buna. Men qara onda montasak. Ya жаңғақ qanchadan bo'ldi? Assalomu alaykum, qandaysizlar? 93? 93 so'mdan bo'ldi va? Aka qanchadan bo'ldi aytasiz? 93 tek. 93. Olar жаңғақ qara oladi. O teshilib qoptir. Nima va? Aytpasachi. Urushaverdim. Aka жаңғақ qancha bo'ldi? Жаңғақ 93 bu. Ha, 93 deydi. Tok variatsiz-ku. Terib oling. Assalomu alaykum. Bu shaptoliq aka? Qanchadan bo'ldi bular? Qancha so'radingiz aka buni? 150. 150? Ya kech qochmang. Kelavering. Qochmang. Qachpaningizlar. Assalomu alaykum. Aka qandaysiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Tuzukmisiz? Bardan baquvvat, ro'zalar qabul bo'lsin. O'riklar qanchadan bo'ldi aka? 100 so'm, ha? Ko'tarilgan bor 100 so'm bo'ldi, 100 so'mga berib edingiz. 80ga berman. Ha, 80ga berib edingiz. Ha, yaxshi, barakasini bersin. Arzon deng, ha, qarang. Arzon. Go'sht qimmat. O'rik arzon. Mayli, barakasini bersin. Shipovniklarda shu yerda bo'lchilar. Yaxshilari. Qanchadan bu shipovniklar? Akalar, assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldilar? Shipovnik. Javob berishmaydi. Top-toza o'rik ekan bunda. Sotildimi? Yo'q. Qanchadan bular? Sotamiz endi. Pulini aytingizlar, pulini. Aqchasi qancha? Og'a bering. Shipovnik ko'rinmaydi-ku. Qancha ekan shu shipovnik? Nazar. Mana o yoqdan nemi jurolichi? Assalomu alaykum. Qandaysizlar? Assalom. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Qanchadan bo'ldi? Kakras shuni izlab keldim. Qanday? Yaxshisan? Buni 40 so'm so'rashyapti. Negizi eng patolog bor qancha bo'ldi shipovnik? Patologi 110 so'm bo'ldi. 40 so'mdan 110 so'mga ochaymi. Biroq jengil o'tiradi shular. Qancha kilogram chiqadi? Tozasi 110 so'm bo'ldi. Ha, yaxshi. Bozoringizlar bersin. Shuni so'raganlar bo'ldi-da. Jo'g'a juringizlarchi. Mana o'riklarni qarangizlar, mana. Top tunuq. Assalomu alaykum. Qancha seniki shu? 220 so'rashdi. 220. Qarangizlar, qarmavaylar qo'ying, ha.
Qarаңыздар, тұнықтығыны 220-ға беріп едіңбі? Бәлі. Мен етің барда, мен етің, а? Вәққара қашқана, шу бала, шул дыйқан бала егіп қарап тұр, а? Замат. Халменон өлі, а? Исқақ Болатқан деген ем, а? Қайсы айлдансың? Жеңіш әлі. Мұна қанша дейсің? 125 сұрап. Азаматы. 120 сомнан сұралды, пока бері. Қақтарчы? Қағарықтар. 20 сомнан? Бұйыл мода болып тұрға қағарықтарды дағы баяғы мардеке қошып жем қылы өре тұрған, а? Ол данағы майдаланғандақа малға зиян жоқ бұл, жон білесің. Іштеке бұл. Дүрек майдалат көл, күнде бізе бітті неме қылдық, тартырдық. Кішіне қалып кеткенде жаман өрік. 5 сомнан сұрады, да кәп кесекші. Ап жүкті алып қайтып кетіп болғанбыз. Жо мал жап қойды. Майлы. Базарыңыздар берсін, а? Так, мана шынтеп. Өріктерді да тарту тауыз. Қолымды жұлып алайын дедіңіз. Ассаламу алейкум. Қаншадан кетті бұл өрік? Ассаламу алейкум. Саттыңыз ба ка? Қаншадан? Жö, сіз бетіңіз сатқан жоқ мен бияқ тартуттам. Қаншадан? Қаншадан болды бұл өріктер, ака? 120-дан, жақшы. 120. Алма қақты білелічем, алма қақты. Алмаға қанша болды, ака? О, бай, ака. Негізі қаншадан болды жүрмін, білбейсіз бе? Қандайсыздар, жақшысыздар? Алмақақ. Мына қараңыздар өз, ең еле пайдалы ұшылда. Дары қошылған емес, денсаулыққа пайда. Германияда ұрматты көрушілер. Әрбір ұшындай қақ өрікті атайын аптекада дағы қошып беріп сатышат екен да. Шындай деген көп өрік жеп тұрыңыздар. Қаншадан ака? Бай ака, ассаламу алейкум. Қаншадан қақ өріктер? 150 депен sorarlar. Бұныз чо? Bu. Бұл здоровыйрақ екен да, шоға сұрағаным башқа Bu бауы. başka mı? O sevmiyor, bu başka sevmiyor. O da balanı giren. А бұл шоколадтар чо? Жақшы. Мұнасыны мардекмен жем қылып береміз бе? Мода болды атқа шол. Ana yesene yufrasın. Bizde tarttırı verdik de ötkünde. Maylı, bazarınızlar versin ha. Aşı deykan akavaz eken onu alıp getir. Bazarınızlar versin. Buna tazasıca? 200 sonuna eken buna. Bunu da cesengizler болады mı? Bazarınızlar versin. Almakak izleyelim жүріңіздер. Almakak, assalamu alaikum. Sattыңыздар өрікті? Так, almakak жоқ. Almakaktar. Mana. Бойымдағыны қылам депші. Ассаламу алейкум, ака қандайсыз? Алмақақтар қаншадан болды? Шылар ака? 40-тан болды. Тамам, жақшыларды білейін деп келдім өйді. 40 сом, ең тазалары 40 сомнан болып тұр алмақақ. Мына каналға қатталып қойыңыздар. Болды, шынымен бізді шығарышымыздағы соңына келіп жетті. Жақшы ой пікір қалтырып, каналға қатталып, өте сөгініп, чайнанып, майнанып дей бербей. Кішіне қолдап жақшысыздан жазсаңыздар, бізде оңылуыз. Күнді дәует ет өйле жаман сөз жаза берсеңіздер, адам бұзылады. Сөгініп кетеді, башқа болады, нерв болады дегендей мына. Көчеттерді видеосы да шығады. Şu kanaldan көресіздер мына. Рахмат.